Pogledajte sad, ajte sad prvo da razjasnimo šta se to dešava sljedeće nedelje. Dakle, premijer Vučić ide u nedelju u bilateralnu posetu Kini. Mali Vučić, mala Srbija, velika Kina, najmoćnija zemlja sveta. I veliki kineski premijer i veliki kineski predsjednik. Taj kineski predsjednik i taj kineski premijer, dvojica maltene najmoćnijih ljudi na svetu, primaju Vučića u bilateralnu posetu. To je svakako vrlo korisna poseta. Svakako Srbija može da ima ozbiljne koristi od te posete. U svakom smislu, i diplomatski, i vojno, i ekonomski pre svega. Ali ja apelujem sada i ponavljam, Vučiću, nemoj da ideš tamo, budala si ako odeš u Kinu. Ja pokušavam 2 dana da dođe do predsjednika Vučića. Zovem ga telefonom, odlazio sam kod njega u kabinet, ne mogu da dođem do njega, nisam mogao da dođem do njega. Čovjek je prezauzet. Vidim da je sad na Ubu, otvara nekakve puteve. Svaka čast. Ali on mora da zna da mu rade o glavi. I moja je dužnost da mu to kažem. Ja sam se video sa njegovim bratom, mojim prijateljem Andrejem i sve sam mu rekao i ono što ću danas reći i nešto što danas neću reći. Dakle, pogledajte sad ovo. Vučić u nedelju putuje u Peking. U ponedeljak šta se dešava ispred predsjedništva Srbije? Šta je već zakazano? Štrajk nezavisnog sindikata policije. Ko štrajkuje? Štrajkuju policajci. Neki nezavisni sindikat policije štrajkuje. Nije neki, nego nezavisni sindikat policije čiji je predsjednik Veljko Miljailović. A koji je blizak SPS-u. Koga je za Dačićevo vreme u Ministarstvu unutrašnjih poslova na to mesto postavio ovako ili onako SPS. Dakle, prva čudna situacija. Drugo, taj nezavisni sindikat policije štrajkuje ispred predsjedništva Srbije. Izvinite, a što štrajkuje ispred predsjedništva Srbije? Da li to oni možda pokušavaju da naprave raskol u vrhu države između predsjednika i premijera? Da li možda očekuju, da li neko očekuje, a ja imam neke informacije, da predsjednik u jednom trenutku izađe ispred predsjedništva i kaže policajci su u pravu? A može ovako, sa guzice pravo u lice.